والشكر لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سامع الأصوات مجيب الدعوات رفيع الدرجات فاطر السماوات ومنزل الآيات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أما بعد، هلك الظالم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك الظالم الفاجر القاتل بشار الأسد. هلك الظالم، هلك العدو، هلك المجرم، هرب الظالم بشار الأسد. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يهلك وأن يدمر أعداء أوطانهم، ونرجو أيضا أن يكون درسا كما يقال: فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا العدو دمر وقتل وسجن مثل ما يفعله الآن المجرم القمري عثمان غزالي، الذي أسأل الله جل في علاه أن يهلك أو أن يهرب كما هرب بشار الأسد وزين العابدين. اللهم إنا نسألك أن تقرب أو أن تعجل هلاك كل ظالم في هذا الأرض، وخاصة عثمان غزالي في جزر القمر، وأن تدمر كل ظالم يساعده ويسانده ويتعاون مع هذا المجرم، هذا الظالم، هذا الفاسق عثمان غزالي. أنا فرحان وأقول مبروك 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 يا إخواننا السوريين، ألف وألف وألف مبروك. ربنا يحفظكم ويحفظ جميع بلدان المسلمين، اللهم آمين. Chers compatriotes, comme nous l'avons dit à multiples reprises, que chaque oppresseur a sa fin. Eh bien, aujourd'hui, il s'agit du criminel, du dictateur, de l'assassin Bachar el-Assad, qui a pris la fuite après la chute de Alep et Dimashq, Damas ou Damascus in English language. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est avec plaisir que nous accueillons la liberté de ce pays détruit par un voyou comme le voyou qui a pris notre pays en otage. Nous espérons très prochainement que les Comores soient libérés par le criminel, dictateur, assassin Assoumani Azali, qui fait la même chose aux pauvres Comoriens, qui ne fait que tuer, emprisonner, détourner et d'autres crimes qui le fait subir les pauvres Comoriens. Qu'Allah détruise tous les dirigeants qui soutiennent ce criminel pour assassiner les Comoriens. Allahumma amin. Kwezi watukufu, ngamina furaha, Mwenyezi Mungu jitimizi na dabo zijo ujiribo hatu. Haukame ngoni mweshatongeza na tukana ziye bwana inu, de bwana we uparo Bachar el-Assad, et ma Syrien randi 2011, wa watukufu, randi 2011. Et ma Syrien wa umengoni mwandu wa juha. E bwana we ya bombarde ma Syrien no wa warahitwa na unja misiri ni hata lelo hata waja puhu liyeuha. Ne namna yatawa yode namna Zainul Abidin yatawa nenda zahe Arabi Sauditi. Amunge na mwobe Mwenyezi Mungu masihu yahe mfumra ruyanu. Mwenyezi Mungu yajalie ikomwiso wahele fujari le katili le dhalimu la Uthman Azali likurubi abalu. Allahumma amin.
kabati yakaufikiru kabashari ngotochuka udiziwa par surprise namna hino. Alhamdulillah wa shukru lillah. Mwenyezi Mungu nari onese ujisa watu yaritolele kafiri la mtujelinu ele dhalimu le fujari le witi ele daba jichufumu la mtujelinu asumani azali. Na mwambi amina bu watukufu. Kwezi watukufu ngamonao uzade unu tihale banu zindizori ombele ya watu na mwishie shabu wanu jazira na mwone furaha yunona eze peplo na mwone furaha yunu wa komori zindeziri lindao ndizori lindao watu. Allahumma amina haraka وفي الأقسام المختلفة لسوريا. Garlindao risoma bareni watu tihale wa komori. Oihari hitwa hata jasuma nazalo misoa helelo. Alhamdulillah. Ngamona wa tukufu. Zindizori wambele yao haina katili, haina yatoa roho, haina uhubio wanro msoda huu. Yode mana ramabia nukana nasrun min Allah wa fathun qaribu wa bashirun. Oui, eze toi bien zire da wandwa resiste randi 2011 hatanga si 2024. Le loto de Mwenyezi Mungu Paris. Abo revolution ikahandisa shabani yeye haka president randi hale sharandi 2011 wandwa mkaushia. Abo ngenga mmonawe e maswana mu ya haile zongo za pia na mwono uzalendo. Na mwone furaha abo watukufu. إلى هيمنة تركيا مع هذه القيادات الجديدة. نمونا أبو تكوف. شام نزمجو جورني كذا خير. إزابيلي ريسانغا رداو na unjia muoni shana ni ruhusu ho tukufu wa hanyu ni shukurie o watukufu wahe appel de Paris ikaya usiku wa lelo waonesa uka woandwa ume woma shuja woma twania oti wanrwa uhiba hasana zambwana ile chimbo mdukado la hasana wanama watukufu wahe appel de Paris waona na usiku wa lelo batimanu na shohangu ne secrétaire général de Manama Ali Mahamudu wawafikia no usiku wa lelo watia video ikayao na mwishie hizo watukufu wahe appel de Paris wazone saba no usiku wa lelo na mwishie haruma daka ndaru basi ndi appel de Paris watukufu amejezo éclairage mone et appel de Paris aussi kwa lelo haruma manifu ya kayabo haukamitika haruma bunjilio muhimu yabo wanama watukufu wahe appel de Paris na mwishie risala sa inu waka umwereana yode appel de Paris watukufu amirongozi ikao ngambao no watafiti wa rezo ikao sime ngoni mwao sisi ena mrunda sibano yeutu wa uyanfuna mekango anzo ohabu zajazaji za ukaya sisi kolektifu ya pani siungi safahari rimbaza rimuli ya gari yo mbulitsaho mashaka shao vanolo vanu vilo hamatambu karitina mwanyamu za uvaza mrudasi za unosa mrudasi zihumbuli ya gari heli mlonilo si umoblige ya mishihira rumasi ekinami ekina fundi fahar ekina baruf nana wecho kati wadiwa za ikao eze muamala za hao neze nafasi za hao urumishiha uhamu kolektifu tihaki okaya wano maopoza wa azali waonesao hokaya sisi kolektifu ya pani sihu faza mwana nyasi sihu mnosa sihu mbisi karjamba ya ukaya wanukwa na utoru nchilana haruma namna ya tafauti basi nchilana banu sihu kana mawiza ikhtilafat sha ngangionesao kaya wanadamu kao waonesao kaya sihu faza mwana nyasi banu asatan fundi faharu waboka sihu faza sihu mwili ya zekostiumu sihu umnika gani noso zoka za doshina
shanga hanao uongozi huo na uonesaho kaya au contraire fahario unyanze madiza hewan au baada ya uzurumia nano wasa ya uzurumia karnakarabi rune mwana nyasika huyo msaidia yote na zema niza nane zefuzaha hekao zitendo ya madi hoja ya mahoka ya sile riba zao na siri mno sao na si idumene sao ngarumia umadi za he collective ya pari mide vamana lovan nano wana mawa lovan kamsina mahinu molaka japa roka sisi waluwahe diaspora katasa rungona zwa vifanye sisi hala mnakupo yawe ni unavyo atoko shweli rudi japa roka na madi ikao ngela limone renge nikemane nyasi ibanongo hiyo yula tangabi ambi hapo ngeko tea siasa sisi ngela limu wanachi wewe kaya fahari uje ngela limu bana hapo ngela limu wanadamu waelewe kawa matake wanatake sha autahatijini eza siasa limika ya frokome ikao sima parteneri wa hao nane kakwa jamjibu ngaluko fanya juwa nrotina rikutu sina au kaya ndemu wakari remo watu wao kaya singe uliga iyo tsime ngolmaze nogozo na problema makote ya bali adabu au stay here rais mwana au katibani kansu jibuleo sharka darame message ya swili si fahad si ukasina wo generali mabano kandapa rombaza wala kandapa romnosa wala ingezo zonjiri inde vamana msojona mavi msina nami awenge wanahuka babo na mkeravi ikanga za ngao ziruhambwa shasi kandapa rombaza mduganu wala kandapa romnosa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwishia wakomori hau ola de mwana mabana ola mwana mali mahamudu ola do wana mawahi appel de Paris wonti pia inusa wana shwa hangu watukufu wa komitira wa mvumbuliani wabanu tawala wakauonesa ya ukana fahari sikarido mvaza sikarido mlisabe karikana uvaza mndu mrasu jorenga jivaze aboge abo watukufu ntoka hanza mwishie o watukufu par contre waonesa ya ukana gardindao et front commun waje bao wajeleze usuye mwanyanyao eze nugoza hamba na mwishile mna jimbo weibu atukufu rijonji ya haruma eza dunga sabaki Mwenyezi Mungu atujalie kheri haraka Allahumma amin na mwishile mna jimbo weibu timtamane mna jimbo weibu atukufu wanti wana haramu ya appel de Paris wanuma shuja wanuma watwania wazaba lelo arjo zinati hale watu nabilo ano wakahale ukanazi kashindana nabwe au kanazi topasuha wakahale waili kajiuha mabuzi Mwenza uwengwe mwenza hitwa mwenza uwengwe Rivahuano Nganyibanu kwezi Ema watwania wahe appel de Paris wa anini fwahe appel de Paris woti nomba waleze mali shawa jawaone savanu gelelo Gavina furaha Heuka wanama wahi appel de Paris watsanganyi hapia waba Sibiro ekanga sina mali lijotende lijipati Chakari jajo daradu vaza mduno hulia mdugani au contraire waudu wako uja warumieza hao Abuge yabo nga mtoso wanama watukufu wahi appel de Paris Mwenyezi Mungu na wadi vendo Yabakinda wa uswale suali Abuge yabo
lelo ushinzingo chao ngamona Mwenyezi Mungu, ngamona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakahale ye Franco Mengo alindo wajitamke wao usema kauli ya kahambane mwana nyao au mwanzani wao ni ule na Mwenyezi Mungu ikanuka harara mwenza wengwe mwenza hitwa mwenza wengwe ito baki hafikiri ndo zijoka na kheri ijoka yando mwako iba huando alijo wanano ikamgwa benzi lana Allah Mwenyezi Mungu tuo anisoliba Allahu akbar walillahi alhamd. Mwenyezi Mungu amba wa izzati wa jalalati la ansurannahum walau ba'da hin. Mwenyezi Mungu tu anisoliba wa Komoria indi appel de Paris pia watanganya abantu wande wanraume wande mashujaa wande mawatwania wande wanrau Mwenyezi Mungu haukaike kwa jana Mwenyezi Mungu watu adhibu lamo waoneza haki watu zamba wakahale tikashindana nawe au kanazi topasuha bilano wakahale ukawana mbewa ili wajiuha matina mbe mwenza matolima mwenza uwengwe mwenza hitwa mwenza uwengwe iba huando Hamade namna boika yao mzidungu tikawone sa efuraha yaho owana amani shukurie owana mawahe appel de Paris ikayao usikwalelo wende na ufanya declaration kirasmi ya ukakaritina mali za ushindani do hulia wandu magari na hulia wandu nguo na sengeri kana mwaye rijo rumia sisi biro rijirumilie shakabata jone ngama pesa do vazabani hahe abongeze ngo za hamba izo ngo za nrabo iyo de declaration ya tolo usikwalelo no watukufu mashujaa wahe appel de Paris shelo watushindia abunge abo ngarikanza ni mweneseni haupesi ezo ngoboko ezambishika sihaka ukaya wangu maopoza wazali waonesao hokaya sisi collectif ya pani sihu mfaza wana nyasi sihu mnosa sihu mbisi karjamba ya ukaya wanduko anautoa mchilana haruma namna ya tofauti basi mchilana banu sihu kana mawiza ikhtilafat sha ngangone sauka ya wanadamu kawa unisauka ya siuva za mwana nyesiban hasatan fudifaharu waboka siuva za siu mudia zekostimu siu umnika yani noso zoka za doshinda shanga hanao uongozi huo na uonesauka ya au contraire fahariyo umianze badiza heban awabada yauzi rumia nano wasa yauzi rumia karnabka arabi rune mwana nyesita huyo msaidia yote na zemani za nane zembuzaha hekao zitende ya maji hoja ya mahoka ya sile riva zao na siri mno sao na si idumene sao ngarumia umaji za collective ya pari nide vamana
loban nano wana mawa loban kamsina mahindu wala kataparoka sisi wanwahi ya siku katasa ndongona nzwa bifanye sisi hala mnakuto yabo ni unabeba tooko shweli rudi kataparoka na madi ikawa ngela limone renge nikemane nyasi ibanongo yiwo yula kandadia abo ngekote ya siasa sisi ngela limu wanachu wewe kaya fahari wewe ngela limu bana abo ngela limu wanadamu waelewe kawa matake waratake sha autahatijibu eza siasa limika ya fronkome ikawa sima parteneri wa hao nani kakwa jamjibu ngaluko fanya jiwa ndojina rikotu sina au kaya ndemo na wakari remo watu wao kaya singe uliva iyo tsime ngomwaza ngozo na problema kote ya bali adabu au stay here rais mali mlao katibani kansu jibu leo sharka darabe message ya swili sisi fahad sisi simkasina wo generali mabaro kandaparo mvaza wala kandaparo mnosa wala ingezo zonjiri inde wamana msojona mavi msina namu awenge wanahuka babo na mkeravi ikanga za ngao ziruhangwa shasi isi kandaparo baza mduganu wala kandaparo mnosa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti ya Komori ngao yabo et appel de Paris wafanya déclaration kirasmi baada ya manifestation wahimi wonti pia waonesa ya ukana si sekengaranzo mali si uromiono poshoniri hala koparitia kartina mali ya ulisa mdu hau ya uvaza mdu wa tanganyika wonti pia wafanya déclaration ilabala abonge yabo ngamshukuri yobo watudaza hauka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba wala ya'ba shuhada idha madun kemru hashuhudi ya ndongo mru kahara ya jaya jitamka yaonesa ya ukaneze ngo uzambao tindizo izo ndizo raka uzilinda haruma wandu waji watukufu abonge in tansurullaha yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum ekahu nusuru ngodungo izo Mwenyezi Mungu yahambia bahiba hengu johnike victoire harudi hamba wa izzati wa jalalati la ansurannahum walau ba'da hin akauchilabia ni puissance ya ukana kana uranti mwenza haki ndeza jiro usiku lelo haruma enti ya Siri ikayao e aswima e capital ya hayo Damas wangereza hamba Damascus owa rabu hamba Dimashq lelo iroho mihono ni ahele katili le fujari le dhalimu la Bashar al-Assad ikayao emana wahele fujari wa Komori asumani azali ngwanzu ya mdede hamando yi undo miso wahe madhalimu taunu mbabahe Hafidhul Asad ya dhulumu esiri ya iranganya hajahani kele fahavalu la mwana hahe zindeze twabia ele katili le fujari la sumani azali nanzo lifanya abongebo wa Komori ngammonao zinu sawa wanupia ngwa furahio wando wa ulili wado wafungi wangu wazinao Mwenyezi Mungu ajalie Mwenyezi Mungu ajalie wa Komori walisofurahi hamade namna emasiria wafurahio siku lelo nwa namwambia amina bwa tukufu Mwenyezi Mungu ajalie wa Komori waone wandu wa ulili wa wafungi wa wadhulumu Mwenyezi Mungu ajalie waonendo nguna nzeri wanendo watu Allahumma amin namone wandu wa walili ya enti hao namone Dimashq Halab Alep na Dimashq namone enamna efuraha no uzade ulio haruma ulemengu nadabo ile katili ile jindula ni namone sino wa Arabu zindizo lisombele yao bo mafundi mwambia azali ya uka azali ngoto damu nyi mafundi emiabia hangu damina nyige kurubi yao nyi mafundi wa Komori mtoha beze ngo azali ya rendao nele fitina ne duluma emiabia hangu damina nyige kurubi yao mbuli azali nguro 20 kamtumwambia ukati chao nyi mafundi mlo Komori haya mtuchu azali ngo tukaenda da hobisha izo ni chuao aina mahala ujohena gari jo hufobo wabo azali aina mahala ujohena gari jo hufobo wabo azali abonge watukufu mawatwani ya mashuja mtirie ba inu wandu waji tole aba Mwenyezi Mungu yoto wanike taufiki na mtitole bakari na ujwa uyenshe na mna iluso famo bari ni no pulezi twano hibi wa batina maji batina mwenje batina msomo batina unono ikengwa nzu ya rengele pinda ematamba haya zaya yaje ya mnikenti hatu abunge yabo kwezi watukufu mawatwani ya mashuja
na mjuheri waniliensi ya hatu randilo sezi muishilie appel ya hemze wa hatu waziri mzaman son excellence monsieur le ministre Ashirafi Said Hashim yari para bawo imze wikayao wanzwe amani wanzwe usalama batije mruba mtena haja haritia zigizag randilo usiku unurandise li deserte capitali neti rirenge rijaura trapensi hatu rite mihononi ritowe mafujari emafahavalu emakatili emadhalimu oweti o wale viwanu Mwenyezi Mungu yarinikensi hatu Allahumma amin. Na mjuhebo wa Komori mtilale na mjuheri wabese duwa na riwabese duwa zentuzinu ike Mwenyezi Mungu na kurubishe omangami wa Asumani Azali je bwana woi Asumani Azali harenge elegashi harenge neama ilobo ntiju hatu haina wando nengu niko ripari hani ya ukanga sina isiwa shamuoni shamingo minena tanu shidone legashi karibu na Mozambiki na Komori basi Union Africaine wapara waje rambal shinsha hatu Mozambiki wambasha hao basi wanrodo tunda wahundu shilasha hatu riniki welegashi ilo tena Asumani Azali hadu hangu tonjaru maule mengu haba na mjemrege bakar jom nikani jao na mjemrege bakar jom nikani jao abunge ikakari jadisa Asumani Azali kana wenda zahi ikakari jadisa kana wenda zahi na mjuheba wa Komori wamba tsangange utangiwa karina utu ubake na mnainu banu enti ya hatu ikanele da badinu ema hainu pia lelo hajangwa mtu ya renge enti ya hatu ya ibe ele daba ya zaya emnamjinga ya mzaya emnamwiti ya mzaya karina jeni lelo ba hizrabi ya ukana. Vous savez, c'est lui que ce criminel veut lui céder notre pays. C'est son petit-fils, c'est son fils incompétent, très arrogant, un petit criminel, voleur, mafia. Et vous savez, le pire c'est qu'il est nommé actuellement Balthazar. C'est le nom que le Comorien nomme ce petit voyou, ce petit enfoiré. Aizo watukufu holi hondo wa Komori waja wazone salelo hau ya pel de pari waja wazone salelo unusiku wa furaha hauka wala ntodaza ngamina Mwenyezi Mungu chantodam ebano anama wa ya pel de pari. En tout cas je m'en fous parce que Allah sait ce que je fais dans ce combat. Mwenyezi Mungu juo izo nafanya harume bwana inu ikawaja ahsan kwa jaja ahsan ike ufanya ndugu base toka makine do amiria ke Mwenyezi Mungu ngedawe geba basa eyamba wandu wanwa ka univaza waka unlisa tide mnapu ya biraze fatiha saho wa Komori mnapu humumbeni c'est ça c'est que yadaba et de ula kini pulia mabu ha ewe mruboko emahala ulala oyabonda bo unyia onda bo uyela odo ela bo ngiya mngotwe mabu wana nyuhono wanzanu wa ne mafalai wa kwacha wa hujele usiku na jojua mraya ulio wavaize ngozi la sunyanda na tahemaski kumeni zikaze vanu ichelele vushi tibura utsongunda mndu yao ola kwa jena mbebone mdupshe watu wa mlola mdupshe ustabili ya usiku utima bo mnuka unuka sa yu appel de Paris sa wapia wajawamba wallahi kene na obela mjebo nafajicha watu wana kana no Mwenyezi Mungu jorona nai eke ezemvune jitiadi ya fakhari wala karjenda rambiza kweli okana asho au contraire abonge wala shuja watwani ya jabanu ya somare dinire dunia ali Mahamud ziki wangu inusa keno wana mawatukufu wanunga bala pia muridi wao zone saya ukana ekanga bo wandu wasaidi wao basi wala yuri saidi shasi karudo saidi ya wandu bakar tena hintusha usaidia wandu amonga nyibanu igabtu kambaje oni msikini yao ziki wangu hajimba utungo uzisa wandu wararuane waja wafanya bila pia haina bantu wajo mzingamana ontu chini wale me
Facebook e moi levewa ezi apela si cha problem e frankometa problem e fari ko tukavati sila usaya unaje maudi wazabiza mvunzamu awage yabo lelo siku wa furaha tukajani mabieni bani ya ukana nishukurio wana mawa appel de part na baje shuja abasaje amekana engeka bo shuja watu ni joba bomze joda tsa isamaha ola mndo mkaza zendabo ba ya appel de Paris kamili awala ti wahulu ina mdu tim ni kamilioni ti wahulu waje wambezila zila zo hamba takhayulat memte mbabe zila zo hamba takhayulat dans ses rêves warabu amba rêve ba rêve weka na mahakama ikaureve manogo ikaureve yekena mahakama kamwanao abo mdi areve kabala hulu anvio haipashi yangodo San Francisco na iho atola mahunu wala ngobo nyuma juu ala ba jala ngobo nyuma juu ala kaureve abo ke yumduka duka na hajeke bisha mdungu ureve basi mengoni mwandu adungo ureve hama mdobi ngabo mzadi ya uzise mndu ma hamwambia ukana ebane ndoko ko jibi wana miswafi hindri hamba dezungo zangu ena mna zilolis dwana nyile hangu walo wale hata basi do so hangu woko kemrungu wono wona nuru au de kenga mtseho imnasuriro hangu do ko hujibi ya sofi hamba kabati nzima haruma izo azivumwa pia ashatokeza niko jiwa nawe hamba ha ge hindri zirumuna zivumwa pia kabati marugo yabo iko hujibi tindo ule tindeze suraya tinde poya ho tinde mnasuriri wa haho eshiko unijibia letakamlisa ni no ureve wa haho zetabiriza haho neziko unijibia awege yabo watukufu ya bakide do watukufu walo Marseille waje wajeleza au wafanye je mahakama ya Misri emjeza hii mahakama ya Misri kama mjaziju Misri wakana mahakama basi wende mdu balendamba amantum abo la mdu imarati eda ya kamisiri ala fazaya nda uzise mwana hamba mwana ngo manzo do paro Khalid ibn al-Walid Muhammad hamba no Khalid ibn al-Walid Muhammad hamba ele dina so fi inde mbabando hamba ele dina so Khalid ibn al-Walid au Abdurrahman au Saifil ala famba hunurizi ya ndongo ya udoka za Madina ma ili adunga nena mnayo nganzo ambe Musa Isa Ali hamba ndi Musa au Isa au Ibrahim au shahuka za Muhammad kadha au Abdul Fattah au jao hizo kartu sahaba sainu nganzo dike kalma dima bas alafu hategele wala hato mnari alam nikamba angaliza baria basi wala inde namna wa baadhi ya hao ndo adunga mweza shonga mwene fu yanzo ya regezi na mwenele liliolichoka huwa shamweza shonga kati na geya je yao basi e bwana olabo ya tataja ya argemna sangi sans livre égyptien yamba miatijile hamnika bana bomze unaangaliza le dinab basi wala ulo mahakama oliyo yamba karna ujanti Khalid ibn al-Walid Muhammad au Abdurrahman shakar ujanti Ali kadha au Sayyid ibn kadha Sayyid mwana wando bi au Muhammad bwana wando bi shakar no kaza Abdul Wali Abdurrahman au kadha basi wala bato imna sans livre égyptien atajomni kabala hamwambia ukana ya baba seletina laha ngojodo paro Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu haijez yede namna hema hakama ya Komori no wamezi wahe mwana wazali ohamba Fatihu jalla jalalu basi yabo inge Fatihu adarenge robo kumya wanikate na ngojohamba kadasa Allahu sirra wo umezi na unafiki na mziye ezerevu we mwana wazali kuna urumeti hiyo na mjomke wako libo mafundi mfanye je mrumshe ya uzise mrumahe ukana
endrongo ilo karibu nero haho hindi swafi endrongo bukwe ero haho swafi yo karibu nero haho hindi swafi babalo na maswala ba hindi emba ilo karibu ne et ton cœur, quelle est la chose ou ce qui est le plus proche de ton cœur? Amganzi ambe ilo karibu nero hangu ndawe hauma mahangu amba bahangu amba emba ilo karibu nero hangu de nyene de java java mzadia emba ilo karibu nero hangu de nyene de java java de zilo karibu nero hangu hadisa Nurul Fatih Nurul Fatih usibadi wala wafanya bana mapete na nama lesbian Nurul Fatih Nuru wow azalia amde deni mama tujua na makawakibu pia ganyabade wakomori wa wade pia asibabu de regime wakomori wa de hazira we pia asibabu de regime wadibula ni wade wa umezi azaline famia wale wabeha wade wa wamdede ni makulukulu wamdede ni masudu leo tijua watu asiwa bata Allah iti wanadrongo aina kati nlo atopshana ni amtojites ngabo manama mwikoni ngabo manama mwikoni ananzishi ya uka sejani mabie na wani timabie eni mabie na timabie nibo amono haya manama mwikoni wezi arandi Zabile c'est ça. Ni mwambie ni sayo mwana mwiko ni akamtimuli au timwambie. Haula wala quwwata illa billah. Ya. J'ai mal. Aba. Ashide dizomgwanza au bofutifar. Omwana dizomgwanza au. Sabe ezajiridi. Tujilo tragan. Ezajiridi. Ha. Amba. Mjamsimbu wa unoata mrenge mali mbesha wandu ndio wa finalize bwana warenge wali amba mdobi msimbu wa unumfanya tiriko mregeze mali mbesha ena renge hali amsundidiane husi wallahi ile kalima nabia mtokoa michamto amtoshindani tse urazo kati na shele kalima hilo mfuno hatiri kona ushemeza na maidini atamtekeze mani mbeshe abagode godi asiso ndo paredi arenge hadi amsunduliane usi bila quwwata illa billah bayo anabasa gelazimio rifanye je emdu yadoka abu aya wala ndugu ofisa tushinda naji kwa centre albadile usi kwa furaha babo mrume yaduka na angwasi na harara ina kata duka na angwasi na harara alafu ida uno docteur docteur ngamduka muharasu afiru wangu kiti tranquille ata ngamchoshangaya mdojo una mind ni nti tranquille ata alafu docteur edamnika na malala wa usiusa adolala edamnika na malala wala ata usikila docteur ajamba ufanya endali mifumo mili uji ajaba la jamba ezila hali yangu zote alhamdulillah zanuko kizonjeba alhamdulillah zanuko kizonjeba ngodole namna lazima ashe bani mimi nike mwazie mwazie udungo ula ilala alafu tibono anzishwa malala ba eroido mndwana tabuzinji alafu ni kwa na malala idadu la laisi wa ivumwa endani kimdumshahi mdumshengu la laisi wa alafu baba satibono aiwa saya nabia sheikh ya sheikh assalamu alaykum wa alaykum assalam زوجي لما ينام يكلم وهو ينايم mrumangu ainakatiala la ngudo tetana na ngudo kurongo hatana na urama hiyo mrumangu
ndumango ikala langu tsote tata na mahiyo na mairere eza jirinde aba wo manzole dala hamba ikala mhamdumba mana fasi yarongo wembabi kati ikala langu jesiwa ikakutumba nafasi yarongo wakati yalamwa agutozi loro de kala okay amozani si wandwa zade amozani si wandwa uli banoni ngabo oi abanganya wakamtia nganya wakamtia abo mnamwana yabira honze yaona mbedu metutwa bili zenda zitungo upashia embeche ya hai alafu embeche ya mbaba hai alafu endo dahoni endo ngambio mbaba hai amba mama na pape abo mbedu meboko ngetungo zembedu ngetungo jazo pashia mbecho da oshungani hate mbenche hatu igele mewa oswafu ngetungo jazo ipashia yabo no hano si bo mama ngabo mbedu ngetungo jazo ipashia mbenche yoda honi oshungani yabo ngetungo jayo bae mzate hamba hezele jishele mbedu meilo banu bayo ishi hezele jishele mbedu meilo da honi ishi ala fois ba eyo mbedu menzima de ngo pashia ilo e mwana ruli amba ashe mbezi njitena de ngo pashia mbedu meilo una mada ila ya hula awenge kabondo turi yabasa aina no mwanzo afanye kwa tuna kama ngabo wana watiti ngwa tukure ezenugo pia watu zibudia msachacha kabondo la zinji za menyeha usiku wa mando uo kabondo la zinji za menyeha usiku wa mando uo usiku wa mando mndu yalola yo lazima mriende hataratibu amandu ndo azuyelane usiku wa uonga batungo fanya rupture au wakaja kubali wojao haribala jao haribala wakaja haribala kajao abo mzade beseka japaro na ubu ndi halola watina watu buwaze siliso kabala ngabo wa rabu amba aina lakile ikobwa haina mwango yo lakile intelligent na haina mwango shikobula ni haina lakile sheita sasha shamenya shaola mshele kalima hilo abantu kwamba kana haina lakile iko ushinda ibwa haina mwango yokle intelligent nganyabo hao wala mtu aba inde shizungu yoshinda haina bahano passepartout sha haina itasa uko haina lakile wa ibali yojaibu ashaita sha ngamia abunge wanona zijomba wamamengo mfukare wadungo utao wanza walola na toto wa 15 gela simondo ajuwe yomba leila to dokhla usiku wa mado mndu yondo ya hondane ne mndu msheola ema hadisi na zero salasi bangabo mndu ya lola mna moto usiku ya kanza wende ware bisimila emwana mshihanja harara ngoitanda nge mhara tukauja yadigidi wakado ya mwana utotapala katujwa ngeche
alafu mjomba wao jabala gamara wewe gamara amba swala Muhammad salam Muhammad urat sarara salam Muhammad urat sarara usema alhamd rare jabu awatu amina mnaya سيد صلى على النبي قبل الفتح راري جابوه أبغى أما قلت له إني أبوه ما أقول جاوب بس إذا تي إميجيا تواسيدها أو كا إذا شغل زيليو غادي سافيريو مبيرو زي تورتير eze shughuli zilio emijia ilona maulama ilona makhatibu eze shughuli zilo harumwe mijia hatu ya Kiislamu ilona wababa na wazaze harumwe ze ngoma imajaliko neze twarabu basi gabo wandu wanyisizwa mvinyona bange harumwe mijia hatu wallahi billahi ngabo makhatibu yabo harumwe mijio wabo maulama ushihina majana maili harumwe mijia hatu aina usiku walo jaliko au walo twarabu au shababi wahemi chiyongo tungo yezi wabange na mpinyo bahina mdone namna wazina wallahi iyomba hindu wikayao mambo yo detruise shawandu wende basi wabuliye zeno hizo imiji hatu miji ya Kiislamu walo maulama walo basi aina mndu ya hunda bahati onde yafanye mashughuli urongo mvinyo na bange yani ko shababi wanwe wende wado eka unika mvinyo hende hawa mro hawa ulo eka unika mvinyo hende nguzino sambe bala haremu manifesti ya dango bala paswa shito hafu zero ngizongizo harumwe miji ya hatu emiji ya Kiislamu miji ya maulama umiji ya ridanganye malizio tipi emijinga isome sawe malezi tsainu ya tiwaba nbwa Komoro al-Yaban Japon عندما يصل العمر طفل سنتين يعلموه كيف يفك الكمبيوتر. Japon kemro wasuli 2 ans nguonesiwe namna ya ufungua ordinateur. Si mrugu so beswe namna ya uvura bange ya uvura ya unwa mvinyo ya ula paraki. Namna ya ula pizza mjomba. Namna mbiwa ndo bantushido arambua. Wani inu Photoshop au Photoshop ngamjo unabia bongeni nde hundo ati shele ezaeni ya tuhula marati nomba majiranzi aura ntuhuna ntijorabi ntuna ntijorabi ebanu ngamjo unabia efasiria hele fotolin ebanu ngabya menye hawa engabo yashindwa ne show ebanu ngabo utikiwa ngamjo unifasirize hele fotolin ngeni lito ebo nganyipre honti kamtipre nganyipre au kamtipre ni monese in phototeli namnichi nganyipre nitole foto ntilito ezaeni alamba hindu wako yakura mana hahe eni alamba hindu yakura mana hahe shaharuma e protocoline etiquette malana mada hunu surir na ndini chao shaka bo foto tali namnabi na bakemzima na biake nganyipre ngwa katila ni mtineli ile foto ndo kana baraka zambratin la umumemi haya kamjona biasa chiriba nuhiri atwana damu wanu wafanye namna hiyo wala barakatillah ewa kajiao sao kozi namnabi efasiria heregari hiyo ile namna ndo wafanye namna eza jiri ndi wanu kwezi imana wafanye namna inu hindi namnabi esha jiri ndi atondwa wanu wafanye namna inu namnabi eza jiri wanu namnabi inu Photoshop ati Photoshop ewana za jiri ndo mrani huu namnito mjini namnito village za bwana watu ezinto bien dize namnabi emana wafanya namna inu hindi eza jiri hindi
arwaye mahalan wali yohun ngabo yarongo wanai ngabo yamenye hawa ngabo unuko cheche namnabe ngabo unuko nai ngabo yatiela ngabo za jirom ndani hunu bana pakam nabiya kam nauru abantu pakam nabiya za jirom ndani hunu namnabiya za jirom ndani hunu wanu wanga wafanya zino waidi salamtuhum rabu amba salama nao ezina tobia rizil ezina tobia namna mwana wa Azali yafanya na hizo ngezijirio Faransa bana namna Azali yafanya ngezijirio Faransa bana shazi ngezijo ujirio omijini hatu wakati mwambia nuke miji hatu ezijirio miji hatu bakomori aina katondo lona shura ngwani ka wandu vinyona bange wana basisi ndio joka ujiri abo mrumena mrumshe wakaumana wazaya mna mwana mme alafu divorce ando ifanyishie cha ina mrungu ambaye David arenge mwana mrume mlevi swafi abauka mtumshe midena renge hamli midena do rabiha midena do hamsa midena do fanya jawo midena bidindege mwana muzisoni sadani mtumena mtumshe wa manao walona mna mwana mme au mna mwana mshe bidia renge mwanandu zero izo pia nyi wakomoringa nyini zo bano mabaya mtumena mtumshe ngwa manao bidia renge mwanandu ya kenai los wala muhimu la duba gani mnikenele jawabu la he watwa ndumena mdumshe wa manao bidia renge mwanando kengo na mwana mzima amsaruhe ndumena mdumshe wa manao bidia renge mwanando ndumena mdumshe wa manao bidia renge mwana yake naendo ewa Yusuf Amadamze hambade mdumshe Fatima Shamfi hamba mbaba Gadri hambade mdumshe Aten Bakari hambade mdumshe c'est la femme imenza tobia njema mdume yanzi ale mtume devia bidia renge mwana ça dépend neheli omani wa haja très bien basi mdumshe yakaumana ni mdumma hahe mdumshe adungana ni mdumme wondo mahakama mdumshe hende hamba ukana ishi abokati mimi tirenge hamli mimi dena ka uhamsa mezi shende ya souffrance ele mdumba mlevi na mwana ulevi alafu mlevi mdumba ha kantungu mwishili mimi dena renge hamili mimi dena ka udo tambiha mimi dena ka udo rabiha ezero ezo pia mimi dena ka usufre
alafu milo momso lelo hari wanzu yarenge mwana ye afwe mrombe mlevi wala mangalia hata anuka dhiha maha fili haishi omnyanya wao alafu mlevi mrumma hamba ishia bo katu babunga mshio entakamlisa nine taravasho uwe yakazawe ambayo yao tibala 1 euro tende titia haruma na machine ola antole amna Pepsi yabe abidarege Pepsi do yabo ujorega e Pepsi de machine au damila bale 1 euro ndana arme machine antole na Pepsi amba wele ujorega Pepsi voilà zede namle zero za jiri tibala mna 1 euro zede titarme machine e machine intole amna Pepsi tirenge aisha kwa tiarek sha owandu wadungo mana zetabu wakonge zijiria oze fami owanro wenji ngwa zayao noili wahundre owana waduhunda mapesa habatimbi owanro wenji wa zaya mwanzo wa gardo wana noili wado hunda mnariali ekamdu mena mdumshe wa mana ekemdu mshenge na twabiambi na uchafu abonge bidio mdu yataze hemalezi hema sulaha ya hawana atoa na warengeleye na tabia njema wajawari je mtata hao kimba dolo ne zetobia mbi yode ya mwado mdo kuangalia parce que ngaba kwamba dolo na bahanu ijokiro bahanu bala ngaba jwandu bala uja ufanya tabia mbi na hizo wanango wajoju hawana wenza shonga onge yo muhimu homdu kabahanu sheka obahanu bala bahanu wa fasadi kena ulazimu mdu ya rentize mdu mshe mdu ya mparisa na tobiambi mdu na rongo wana ya trawe watuyoja harongo wana hadu waone sa tobia za kishenze namna hiyo hao wana wajoju wana zi tobia wajoju wana ni mtata hao de namna hiyo haruma embaba vrum sienvi yona izo zontipi ngabondola zinji zamenyeha asibabu ngoma rizamba ya ukana izedwana zinji zinu zomenya ndoko zinji ikhatwari ya ndola deke mrumme yenchurwa ekanza ya surufu ekanza to wemba hindu Allah yode khatwari swafi ya mrumme utwanza surufu yangali mrumshe oandwa umena wakerati Mwenyezi Mungu hamba usumrumshe askinuhunhum makinisha nyumba hizo min haythu sakantum min wujudkum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhim mtiwa tambishe wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alayhi arinki hamidina hizo na masrufiye hatta yad'ana hamla atawa wasili aterm wazaya ikiwa isawazaya tipi ya ngama bongabo wenchi fa anfiqu alayhinna ikwazaya fa in arda'ana lakum namasufi fa in arda'ana lakum fa atuhunna ujurahunna wa hamsao namwanike chulunga mnapeli mnariali ngudi koza location wetorenga ezabili emala hoyanja problem haukakabati mapesa harumwe mwezi ukaina mapesa nchia ngamchungo utia mwa mitango basi
na mkeradhi ni wandu wa ume mbunguze mitango be emabaya neze tension ziloma la honi sinu tabu wandu kwa tu na wandu ajisamiza ina mbayo ndu njia ngwa ngo wabe haula mndu ajilwa ni ndongo katushindo hunda solution mndu ajundu ga nerve abanga nyibanu kwezi na mkeradhi mndu ya elewe ya ukane mndu ma ukana ujwa uliwa 1000 euro wandu wanjia mu mtango wa 500 euro na bunga usiri ya ukana eze facture neze ngo ze charge kezina utimu 500 euro hiyo problemu haina mwezi yabungo jonjana mu problemu swafi asibabu usiku nzima ujoka wenda wa tehe ufurahi sha uhayati wa upia nganyaro mu problemu wana kwa tula ando kutwe kabati ronje ma made kinga wana na robo 10 aroma carte ya uonomba indi uchibia urenge direct yabunga wi alisa ze virement que subir les factures que subira mwana reje na izo sontipia zitawa mu problemu na mziye mitango ya alianu turengeze maliziyoni okangu usiku tukanza udafanye kadha kutula ando wana kwa tula ando kwa tusoma ando kutula la wema kutu sino yoti haki ando azifanya washangu watu uzifanya kwa tukufu abonge ngamondola ya menyeha asibabu deze ngoma nazini ndumenda mama tuntareke mndu mshaweza bari amba wongu to juha hakat wongu to juha dinamda ngabo ndo umewenji abali mwana wana mshongo to kanza loda wanu jaw hede ngwanzu yarenge ayabe wandu husu bayi mwana msheba hata jojo bala katwanza limba dene mrumeshe esa mimo hai ngwanzu yarenge bamba wo uriro waro sheda kwa ujiro sheda ranzi ujiro sheda one mrumeno wana ni fami ibala idola ibala ibata wala tukaza mrume aje hulo leo nikeba so do fanya na utukota ewe banuga ngocha otobia mbi ngwanzo ukena wana uwalele izo ntipi ngeka ina ujo ndango tweda obe ho andu ze bayole ni amudaba ho andu abako mtuko bishinjo nyoide ese ngo zinon ko tushindo zele wa tukufu basi na mzieze do anazinji be ujofanya na ingu tujeda mndoni yeye mrumsha todo juwe masi huyo zunguruchie mruma atijore ngoni wandu mrumede atale moida mbokana amatontola ke mrumsha we eza jirid uongo to juwe masi wa todo njaruma indini za disco ele zunguli gudona ruma disco ele zunguli aruma ze sali za cinema na hopi aruma minu yende zunguha alafika ekavi ezitwa biada sibisi mrumsha mada udoro hamasi hwena mna inu wenda haruma sali za disco na cinema wenda uzungushe mruma ayo wenda unungondo na utahindi amba uo mienda tido mzungushia kenda mboze sali ende ngufoza fiombi amodo na mtahi mtsotse ha ele kaululin wando dungo jaban yabola hirika yabo wakombola dungo jaban amtoka no ubabufu abokudume atimbuliwa ni kuhunche atimbuliwa ni kudume muishia ematimbuliwa ya kudume na kuhunche ukamjaishia amnabi yake muishia matimbuliwa ya kudume na kuhunche ina mtaka utimbulie mwanyani mparo ishia ematimbuliwa ya kudume na kuhunche ukamjaparo yaishia aina mtaka utimbulie mwanyani izo deza mndu wako mori yabo mwisho kamjashi ya mjo urenga ala barakatillah o anru walo faransa banu wambao ngwaminiweze fikira za zali
ufundi na wawi wandu walo farata wanu wabangu aminieze fikira zazali no wandu walo kobori wabangu aminieze fikira zazali ngwa hama dede kudume ne kunche ngwa hama de matibuli ya kudume na kuhunche au kanga kudume atimbuliwani kuhunche uka bo eba ni oto wadhini hata no kuja pareda waswali eba nyito no wadhini cha kuja pareda waswali gabo mtu ya njia banu wandu wasaidia wezi na mbango hama de afera hele kudume ne kuhunche bayi kuhunche hambia kudume uka eba ni otoka juma uraua otoka juma wadhini cha kukole waswali nguna hauni otodo wadhini cha kutenda waswali bo kudume dojusa wandu wasubuhi kokoro cha kutujwa wanda waswali cha otodo paro wanda waswali ukakunduma na wanda wahudeze fadhila vae kudume akaujibu kuhunche hamwambia uka kerengo angaleza haho otodo usema jwai vae wandu wajoja oreka wanda upiha uhila chakutireka wahala emadrai hede namna wakomori komori wazaya wana waja warengo mateka warendo watwana ngwatugo toweze balile ze mpodo sibuha ne diaspora eze maliza ngesungo uliwani wandwaji walu no baza ninge mwema shakwatu jua wasiha yede za ziki wangu mtoko wandu wadonu wabagaramine ze fikira zazali azali raisi mwema waparo wandu wamba mwema gena mwedebo baikudume yo utuwa kwa subi hado wadhini wandu wajua pia wende waswali hakakende wahewala wapomba hindu wapare ya waulilia wajawandi eshakashende shamwana wakumuri wazayo wana wandu wajuwarongo wana warede makulo shari ne majeshi wende waduwa rahitwa kamona mbria za mwana jari kwani mraje la mrege ende aduwa ulili ya no wafungia wa hama kuhuchi wandu walokobori wazayo wana wada wabalukuma ni nadobi wasawa ndio wadungo usifu azali Farani gose hari gelazimio wa Komori ezemaliza Komori ngesungo ufa bange na shongana hakamu na wizi ezabari amusomna swala banu ba desire gujoji ehale Owakomori emapesa hao wadotanda uhale Owakomori emapesa hao wadotanda kango waro hao amagalo jotande ajibu ngarjo mtini amnaka sidawan Owakomori hale emapesa hao wotanda hubi ekango waro hao ele swala nilo Owakomori hale kango waro hao emapesa hao wotanda hu haya amwazo kadokume ojotande ajibu abo mahala ni huili Owakomori wakute mapesa hao hale kengwaro hao wala barakatillah haya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Owakomori hale kengwaro hao mapesa utandaho 15 16
17, 18, 19, 20. Ya hundra ya tende ya hundra tamvumbu wa mala hwili wa Komori hale ekengwa rohao. Elle disait faire rester les femmes d'abord. Wandome woti arumwe mibango. Wandwa show woti arumwe zekurushazi. Ntini. Ezo kwela wizo ndapo. Wandwa sheha de mapesa woti ahunu. Ndabo ukweli. Amwambia kenda bo ukweli gerendele. Wandwa she e mapesa hao meji o ya tahunu. Ezo kwela ndapo. Kabati ya jibude mtu jibule zima pia. Kamjaezo mayeni ha. Kamjaezo mayeni bonyanyao. Wa Komori ekondo kwa tuna baindwa hala. Kwa tunda majiwa hanwa. Basi yabo eshimlidaoni. Ngunanze mtina dehena mnainu ranyiro wanambuzi wahani mtina dehena mnainu bwa Komori sha ngamziro ka ezembuzi za hanyu mtina dehena mnainu na magonzi aina mduna ne hata hempunda jake ni yoba eke comportement da inu kabana ukamaji kabana ukagash kabana ukanongo arumwenti Ndiyo mkabwa bwadungu enda yonjie kema pilotu wa baleza mviyo yadungu wanza ende yaone ukanga wanzu ya bali na inuti mwambia ni ukanga bo miswiri ya pasha mviyo wa ile washahula harume ya mviyo ola hali e piloti ya mdunga bala hali hama wavubama yo hamba tasammun sumu ala fema otesi ngaba indare ngaba lamba ikenga bomdu ko to bala vio kenga bo piloti banu na bezara ka jari saidie kenga bomdu ko to bala vio banu na bezara ka jari saidie wakam miswiri ya ko to bala monto na gari basi wabu hamisira ba mi ujua ajango anjia harume ya vio basata juhelele ya zebuto zinu afanja ho hanuka mbona ndo ata bwana wewe ya njia umuoni wa pilot ya uneze buto zinu angalia jao amba unike mikiro aba ndi anzo ibali ino mtuko bali yaje alafu amba unike mikiro nirongoze mapassager wa pasha mvio hino piloti habubama daena copilote ukomsaidia manamche otesa jabala s'il vous plaît kanga bomduko do bala envio abona bezara kajari saidie kanga bo pilotar mu envio inu banga bo problème et piloti non ro ona ba mi uju fikiri la delegari la ha ilona à la fois ta jonjia ya ona eze afera zino muoni amba unike micro amba haina mduna tre eze kulu wao hano anyinga mumbushiro ni jannatul firdausi ala dio mwenda usiku leo si ni watu maduka asmana azali panna 2030 kama mwasilie jannatul firdaus indera mnamkababa ya dungo ujai jaru wesa mpienda kwa zia balie eke pilotage wa dungo kanti aina mbujo isha ukasuma nikupashi na wala leba le telefoni ya mkazize tike wane madadungo ida hatiwa bani ujisema ko sharari ya ina bahanu onudo angalie mafoto yako ka aruma VIP very important passenger yo rege miduni na makoshara ba wa hae hararia cheirishilo kotendo aji bese bali ya hale we akamtiti ekapashia kabo mtu akatida ina ya joha idumshana niyo terekesha ulahali ajabu zisio emna barketi wa shawla shangu shakaba nugela ene mna pomune mna yaurtu ha tili ha zabaru hala na mimi
asina trajet ya 5 heures de temps za Maroc ule mbasa zindu za hangu wala sikamba usiku wenzao majawabu ya wasu manikata jori ya yajibu enamna ni mwana orenze suwaya reze twadi ya rele bumbare enamna emjauka engondo warenga wandwa ume majana manane watokaje mndu meme siri yamba ushinda urambo mndu mshawa ina namna aliyo aba ame umrambu abengeri mwati haruma wandu wenji ujoshinda umrambo mndu mshawa aba atijishinda ni mrambu alafu enda wambo matso namna ila akazwale so wambo matso wantu wanawashe ari bese shiridi ende bala akazwa mwando au tile mndu mshahangu wetile mndu mshahangu wetile mndu mshahangu wabizi wasawa pia wakazi waendeni tindoi hele hata hotengele le 10 nafukare ambandoi zabari doi andoba mtu waje ukawide wao amba bwana mtengelea roho wangu keja jibiwa wewe na msengelea roho wangu keja kamurta mtu hisi amanga bono gozilo savapa bona wasiliwe aizo watukufu garimnika oni mnanukuta mtiti wauonesa garuzisao masuala ya dini eni ujojibu ngarijo humnika kasida jo kanza rimobele du kama mrongo ndio yake na furaha daima lazima yafanye amdobe sabayo masuala na majawabu eni wanzu yake yadoka na furaha roha ibidi adofanya aina mwanadamu yanzu yadoka na furaha roha ibidi adokaje nambeze aina mtu yanzu yake na furaha daima yadoka heureux ibidi afanye haina mtu yanzu yadoka na furaha daima régulièrement qu'il soit heureux ibidi afanye namdo beza ba no pesi yo muhimu tena ndo ufikiri mbavi timabianuka o wanadamu walio basa andungu wadiwas mndungu kono telefoni aidiwas mndungu kazuze miwani haidiwas mndungu kazu kofia haidiwas habulia fuba hadidiwas andungu wana za email kabati na mna ufikiri ra renouveler ra renforcer ese cerveau na dofunga tumu ilazimu yadora astaghfiru haina sai ile swala la mando nambeze onruwa amba wawendao haruma nari jahannam onrom ka babongo wendao haruma nari jahannam kama ndo kanzu yake na furaha gelazimu hiyo yado some Qur'ani daima basi ngujojihisi erohahe akayo Qur'ani de haba haina mndu yanzu yake na furaha na do some Qur'ani daima yo huta furaha haina mndu yanzu yake mnono harume dini ya Kiislamu ngebidio adofanya nambeze majawabu tanu masuala do upande uno majawabu do upande unroji masuala do upande unroji majawabu do upande unroji haina mndu yanzu yake mnono ibidi adofanya haruma izo mtume sallallahu alaihi wasallam yaambia wandu na matabibu maislamu Mambioni banga boretari haina mruanzo ya dojihisi alezi ulona souci palpitation angas na izo son tipia bas bahi Mwenyezi Mungu hamba wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka yonde kemru kutimwema kutu dunga namna wika yao ndizo Mwenyezi Mungu hamba wadosome Qur'an wa nahshuruhu yawm al-qiyamah a'ma wa man arada an dhikri
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسر أبونجابهم رسوما القرآن دائما يوتو وهامو et a donc comme dans Dieu qui n'a su hanjema c'est très important aina mdo Dieu et su hayi kenjema na mwone endongo yinu watukufu bayo nukto muhimu ndo na muishie enukto yinu ishele na mwangalie bana tiliwa za shangi muhimu na mwone ezengo ni fanya wabanu ni onesa wabanu nukto muhimu swafi ngabo jao ngabo jao ngabo na jao abo msitiro wanyongo hena mna inu ngabo msitiro wakodo si hajao inu dai bi inu dai haina mru yanzo yake mnono daima ili wanruwana ne diabeti e wanruanzo wanene sukari inde namna ya hoanru e kam haina kati ngulongu gute awe sukari ngetungo bake namna ino hata izoea awaina kati sojola kotojo jisi ukana uremu mani sofuro direct sheka uzoea hula esukari nge heomba bihuzia inuili tente mhaisi hamade bahari nge jaya onosiha eke bahari ito jaya basi ibaki abunge jo deborde haina bahanu abo basi esukari sa ihubarizi kabati jo ushinda kena ushindo jere shaka nza ule mbabi uziye abunge owandu wekaya haina kati ngwanzo dogute haina kati ende hadi harje ajali harje esukari ngetungo bake namna ino hata yabo zinu insuline ngezendo hata zilemewa zibaki ukana inde namna natozwe haina dakika ifocha uende hata zi na inu nganzao idohula emafura na zinu yawe machine ihe yabanu ngelao irudisi ili banu ata uja ulimbabi ihe yabanu irudisi majiga waunga heyao sheka ito heya ibaki basi ilemewa ketushinda ketuwa hiya la inu na inu ta inu heya tena ta inu heya e machine ya sukari ya u detruise ngendo hata ijihundu ileje ketushindo fanya haza ukaze liringizo zinji sofi ili vumwa babi e mafura e kakabatimba hindu ya jale mafura mbugo jo jaya sukari na izo hata mbraji hundenge obezi directement abange mbruna wanise ya dohisi ukanga wakati yabidi mndu ya kenanzaya ngabo wakati yabidi mndu ya kenanzaya juziti muzisani suala la kamhimu kabati ya shinda ya nijibu e wakati nda ubi ya lazimu mwanadamu yanwe maji ilo suala muhimu kabisa aina mndu tukambena mnaka hanza tirudi tilikaza uka e mwanadamu ibidi ya neriti lingabe usiku toujours aruka tushindo jibu ele jawabu mwanadamu ibidi yanwe maji selon e namna ya pangiha selon et activité physique ya ifanya o selon o mahala ni bokode ya jihundao ga mahala hajwa na joto gojo kana mvi hanza unwe maji parce que gojo kana nyora hako ngo transpire hako ngo roho majifiri gojo hanza ukena besoin hanza unwe maji uzo ya hula uzo kwa una ele tuweli buha gojo hanza ukena mvi hanza unwe maji e kanga abantu wado baridi swafi aumvua nazila kuna ushinda ukana anvi ya hanza unwe maji namna hiyo haukanga wakati wako ina kati jo nako tujanza urekojo abange lelo gari uzisawe ile suala wakati nda ubia lazimu mwanadamu yanwe maji ngabo wakati khaswa mwinji dowema ya lazimu mwanadamu yanwe maji wakati hindi na hindi shele wakati nda ubi ya lazimu mndu yanwe maji wakati nda ubi owinji ya lazimu mndu yale dadao chana chendeze majiranzi wakati nda ubi ya lazimu mwanadamu yanwe maji mnazihi wakati wako ikawa lazimu mwanadamu yanwe maji
le matin, le soir. Alijawabu hilo namfikiri ndo alijawabu. Wakati ndia lazima mdi anywe maji. Dobo mchana, le matin et soir. Wakati ya lazimu mdu yanwe maji. Ikamdu hajuha zabari. Wakati wajuha ketu lazimu direct mdu arenge maji abari diyanwe. Ngelazimio mdu yanwe maji ya joka tiedi hauka le joto huanda wajibaya. De temperature homuoni. Otoja urenge maji abari uno direct. Yotime mandro. Yawenge bidio ila baridi ivunguze ransi. Ile joto livunguze katila unwe maji. Zabari vala emasi hualala ile joto na ila itowe ile kojo weinchi doka la couleur hauka acidina dogo zinji za roha abonge bidio nipshana uende wa hanwe ihose itoweze ngozila dogo trasi eke mndu hajuha babi ya ile joto jinjibo waji tarumale kuverture awe dara nazila temperature ya uhea aboke mndu hajuha aweko katila ngeya jeanwe ilia hose sila ndugu kodo za parihania tor el arif hone sabo rahamri yajale shahula abako wone saukana yonjema avant 30 minutes dakika mengo miraru mndu jwa unwa maji haya ka huli après 30 minutes unwe maji. Izo dezenje mazinji iko lazimu mdu yanwe maji. Wenji wa unwa maji kangwandu walale. Maulama wakhtalifiana. Matwabibu wakhtalifiana mdu unwa maji kangu lalo yonjema. Sheleye baadhi hawamba yonjema unwa maji kangu walale. Isheleye zihazijoka ufanyishi humoni na zila shanga bo majimema. Acidine ite baluwazi joka ulawa shanga bo maji bokunge amamnu gufuwa maji kudi joka ndaza roho zifanyizi hazizo shanga bo andwaji waonesa ukana hono maji elera ondo alale abo yongendo ya mbete ila repo ya he servo parce que tuko ka obligé jo udo jo abo masihu wenda we umshanana shwa kati mdu ya lao shahula yoti njema parce que ngabo enzyme ngabo hama acide ikayao ngesaidi yao digestion ranzi harumo ulime uhusiha harumo marumbo abonge ezaka muhimu akanzara mwambieni banu uhusu inu Sayyidina Khalid ibn al-Walid au Ali amfikir hauzisa Mtume sallallahu alaihi wasallam uka tika hujaji unisoma na ndongo vanu na yonga ba wanasaka Jibril tena anda ende akauzisa Mtume sallallahu alaihi wasallam as-saada tijonzani kana furaha ban timwe ngamduka na huzuni ngamduka jalu ngamduka na matomale na izo des angamizo komori kamdu mwanzo yake ngebidio mdu alosome Qur'ani daima iqra'ul Qur'an takunu min as-su'ada kangwanzo kemnono esukari ne mafura zilo zungoni gelazimio udofunge tumu mfumdaru ne yahoa aweze ntumbili hizo ngezisisawe sukari hakuwe mitana na zila ngetugeza wanahindini wa tentemu wana mabibi wali zila ngobo kumkinizi bae ikezia de harume damu ngwanzo ukemnono tena lezi ayyamu albadhi ntundaru haruma mfumo haruma mwezi tundaru harumo mwezi ngwanzo uso waho jo huona yadwe jibiwe kengono uso waho ukena nuru turidu an tunawwira wajhak qum al-layl walau bi rak'atayn juha urengera kamili bo masihu Mwenyezi Mungu jo utanuru izo Mwenyezi Mungu hazamba harume Qur'an ngwanzo utulilie roho utiloka na hararana angwas
atmainna iktharu min dhikri llahi nganzo ukemwiji wa uvumbu wa Mwenyezi Mungu. Ngwanzo uketajiri Mwenyezi Mungu yahuruzukie mali na wana nganzo mria ke daima تريد أن تكون لك المال والبنون فاكثر من الاستغفار رمضان استغفر الله العظيم وأتوب إليه يو جانا مالي na wana ngwanzo ulaweze hamulo nizo ngebidio kejuma uombaze dua Allahumma farrij hamma almahmumin wa nafis karba almakrubin wa qudi ad-dayn an ayni udona deni na kejuma uombaze wa Mwenyezi Mungu ujomkubalie ekenga wena rugo ziro haudiro swafi wanzo zilawe na taabu do hamba daima la hawla wala quwwata illa billah quelque soit haina njo fanya sha ujoka udeside Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanzo Mwenyezi Mungu yahubarikishe ishu yahunika nyido ishie swala ila wadungo uomba uka Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad. Humdudo swali ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli sallim wa barik alayhi tanhallu bihi al-uqad yofungua mafundo hizo obstacle sankrina za ubalili otamfaraja bihi al-kurab iza uhisio kazi nuzibalo abanunga midan la merde na hizo Mwenyezi Mungu yozilejeza watuqula bihi al-hawaij ize besoin mlonizo ize suha mlonizo Mwenyezi Mungu yozifungu osunul khawatima Mwenyezi Mungu arinike musomwema. Haya kama njo Mwenyezi Mungu yatoweze tabune mabaya yalo o malahonino mijini as-sadaqatu walau biqalil narido toweze sadaka bangemba bititi e makafiri no andurungu ambanga sarumati ya shikafiri ke mndungu do juma ni mndungu balo maji mndungu balo trade mndungu pomba hindu hende haikaza sho wakomori waopa kamrwamba enda fanye kafara kuhuna mkata gudugudu sarko yangi ya talelo ama hanuko jobala mba mfi wende jobala mba nyamba sharami yakana azo mtinze ku na mkatrawali au mkata gudugudu komori azo siko dunia ya ubwa anika ulazimu wa baba wa komori wadoi hachanku ndo msirini basi na uno na nyungulo ulona ku ya piwa ya sosi na babkata jungu rivia kafara rikadara obedu ondo sola subi ya wana mjue baba nunga bo takarima tia yao toujours denku na babkata gudu hala mga wakenda ba yabo enku hika ujiba umkate ukaje na bana wamba ukawalala na mbehema pesa na mfanyi mabiza ndongo ezinji mimi no wana ku na mkata gudugudu zabane ondo buri hema nyopia bono haba saina mwana wa mwana ngoto mwana we atefili katuji bwana manyo ondo shimo bo mtido dole haku akaka eke mdole hata kujona ma mnadito awe he hamaka mino mnabiru shetani yoto njia modo enda puwe mbwa baba iwe he o amele o gido titi enda vejeja ngabando emale ngwanzo yake bahu kabwanzo ya bunguzi ezekobe wazipua waridi ndo atakira hiyo waje wafanya yanda bonda wala kana na kwa wewe kweli anko dodele hako bwando zadi bashetone toja mpashiani banoni mitwani bidicho azenyide ni kama ketu jiseli bidikecho ilibidikecho mdakabala jizungu sabala ata jihundu shakashende amazu kofia amazu fantisa amazu tena la tiba meme de titwa madi nkudi amona mai ni kabidikecho d'ailleurs yo lazima mbrado jima sembavi ematsu wodi upande huo abonge watukufu homru ujalia Mwenyezi Mungu yatowe mabaya do tozi sadaka bangemba bititi na mwangalie mayatima na mwangalie wanazioni na mwangalie zirewe na mwangalie mafukara kamru Mwenyezi Mungu ya mwanze ngebidio mdo adorenda zema o mzaya hubbullah subhanahu wa ta'ala yaji'u bil ihsan al walidain mdo rendo zema o mzaya Mwenyezi Mungu ya mwanze kamru Mwenyezi Mungu ya msamihi mdo samihi o hudulum
ekengwanzo Mwenyezi Mungu ya husikinie ya hozwani wale wemande jumanti ekengwanzo Mwenyezi Mungu ya keradhi nawe ya unikene mbebo gebidio udotsa hatauba astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi tubna ila Allah astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi bahi Mwenyezi Mungu ngujo karadhi nawe ni uswali wakati wa swala kengwanzo Mwenyezi Mungu yaje yajalie uhondane na mwiso mwema rihisendo Mwenyezi Mungu jala rihisendo sonti lazima mndu yake mwinji wa udofanya istighfar Mwenyezi Mungu jornikeza khairi kama wabenze Mwenyezi Mungu narifungulie za khairi ya ronese za haki yarisaidia rizidunge ya ronese za shari yarisaidia rizitawe wengine ulona wanasusi na mrenso walimu na mrense majini na mrense zenyora na mrense zemulidi na ngoma za majini rejo Mwenyezi Mungu bangu jorinika ezenza khairi kama wabenze ekanga bo mndu ya johutaji ya kaswida yao lelo usiku wa uzade au kanga bo dhalimu ya tawa harumwezi ya Mwenyezi Mungu jomangamiza Bashar al-Assad omwiso wahe uja wimndu ya ruma enti yasiri mahaminji na mahaminji mbabahe Hafidh al-Assad ikayao haipasize mwana izo ndizo mwana wa azali yanzu yafanye abongenyi wako muri na mjuho mrengenzi ya hanyu na mweshele yo wandu wafomu barini na mweshele Mwenyezi Mungu yajo hozwani si change lazima yorijisikini eranti abonge yabo izo ndizo rakahanzari mwambieni watukufu Mwenyezi Mungu yajalie enu joka uranziza khairi Mungu narere haraka enu joka uranziza shari Mungu namdejezeshu ulona kaswida ya janza yatini wayo ngujorambie kekabati ya mharsunguti ya inu Mwenyezi Mungu yarinikeza khairi nishukurie owanama watukufu wahe Appel de Paris usiku wa leo wajuha waone sa declaration ya husu izo rakaziwa nezundo wabaki na waje wajibu ili monese abonge abweke ngabo wangwana wajoja wambekana gatsa hosama habari kaza mwanadamu wala ndabo ya ukangulisiwa ngunosiwa nguvaziwa ni Appel de Paris na yeye de utango haruma watangao haukatinda miwa miche shanga bo wenji watangao haruma embwana in yabo ndizo wana mawatukufu ya Appel de Paris wazonesa usiku wa leo haruma manifestation Assalamu alaikum. Imanifia hisa lakini bila limoni vehe message yivanu kwa collectif ya bari amirongozi ikao ngambao no watafiti wa rezo ikao simengoni mwao sisi hena mrunda sivano yeutu wa uyanfula mekango anzo ohawa zajazaji hiza ukaya sisi kolektif ya Paris siuli safahari limbaza rimuli ya gari yo mbobitsaho mashaka shao banolo banu vilo hamatabu kariti na mwanyamu za uvaza mrundasi za unosa mrundasi za humbuli ya gari gari heli mlonilo si umoblige ya mishili harumasi ekinami ekina fundi fahari ekina baruf nana wetu kati wadiwa zaikao eze muamala za hao neze nafasi za hao urumishiha uharui kolektif si haki wakaya wangu maopoza wa azali waonesao wakaya sisi kolektif ya Paris si ufaza mwana nyasi sihu mnosa sihu mbisi kabjamba ya ukaya wanduko na uparu njilana haruma namna ya tafauti basi njilana bano sihu kana mabiza ikhtilafat sha ngaruonesa ukaya wanadamu kao waonesa ukaya sihu baza mwana nyasiban hasatan fundi fahari wadoka sihu baza sihu mwudi ya zekostimu sihu umnika gari noso zoka da doshinda shanga hanao urongozi huu na uonesaho kaya au contraire fahari unyeze batizahe bana abogada yauzi runia nano wasa yauzi runia karnab karari runi mana nyasisa huyu lusaidia yute nazima nizahe
nane zifuzaha hekao zitende ya mali hoja ya wahoka ya sile riva zao na siri mno sao na si idimwene sao ngarumia umali za he collective ya pari nide vamana ulovan nano wana mawa lovan kamsine mahini wala kadapa roka sisi waluwahe diaspora kata sina rongoda nzo nifanye sisi hala mnakupo yawe ni unabimba tooko shweli rudi kadapa roka na mali ikao ngela limode rende nikemane nesi imbanongo hiyo yula Tanzania ambi abo ngekote ya siasa sisi ngela limu wanachi weho kaya fahari uze ngela limu abana abo ngela limu wanadamu waelewe kawa matake waratake sha autahatijibu eza siasa linika ya Fronkome ikao sima parteneri wa hao nane kapa jamjibu ngalugo fanya jiwa nrajina nikutu sina au kaya remo na wakari remo watu wao kaya singo liba iyo tsimengo mwaza mbozo na problema wakote ya pale adabu au stay here ismani mtao kativani kalsu jibuleo sharka darabe message ya swili si fahar si ukasina wo generali mabano kanda paro mbaza wala kanda paro mnosa wala ingezo zonjiri inde dhamana msojona mavi msina nami awange wala hukababo na mkeravi ikanga zambao ziru hangwa shasi kanda paro bazambuganu wala kanda paro mnosa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a des déclarations ya he appel de Paris ba des manifestations ya lelo tikana bunjili yo la muhimu kuhusu ezenogo za hatu aonge yabo wafanye zalingana nao ya ukana kwa jahana mwaye za udisa wandu na uvaza wandu chassi ici de kutoa jabokae manama secrétaire général wa appel de Paris Ali Mahamoudou ya lahar mumjo mtukufu wa Jomani Lambude meni banuri kahenda Lyon basi hende wae yede akaujaza le gari tibadela nguti matize langu hatirengela haheri kahenda Lyon yabo mahadisi hamada ya upya na nugu hamadizo wakomori wazishia wazijua wanukwana ujaudaza ya baki de Fronkome wao waonese ezahao za kweli almuradi kamru halewe Mwenyezi Mungu ngeharume haki mdukaduka na harara ya appel de Paris watemanye ila namna hatu Arabu wamba likulli dhalimin lahu nihaya haina dhalimu ngena mwisowaha he inu de furaha ilo harumwezenti lelo banda do mangamiyo unu Halab Aleb sijino undo pirizo wandu wafungwani Bashar al-Assad wala wao hunu Suria chana hunu universite ya Dimashq oningoni hunu inde zenongo kodi zilio baada ezenongo zajiri haruma enti namone eze maswanamu zindi zoranzori zifanye tihale borijo rekipere emoroni bi idnillahi alkarim yezimuna jani yezenongo zajiri zinu zijiri haruma enti ya hatu muda utu hale rekipere enti ya hatu ritowe o washenzi wangamize enti ya Komor abwe abo ni wa Komori na msome ngamonao he azale he fatiwe e wasaye izo nizora kwa ujabani jermambieni ya ukana mti neglige na mwobeze duwa ba Mwenyezi Mungu jorinike za khair